bakiona mirandi ya witi na mbere. Kwenda kuga mantu jaja kulikola him. Ijambiti kureta a lot of tension among our people. Kintu kia mbere dadu tukwidwa twina a lot of noise a county government. Ara MCA bararoja na governor. Na mturo la rusire out of these battles mwananchi wa kawaida ndo mwananchi wa kawaida anakwenda ndoa. Au ni mwananchi wa kawaida akwagira resources. Na ro tuambiria ndo wengine yo egwimpeach ka ko recall mheshimiwa Laim Daud kana shua ndo betu ba Meru ka no dimenti that at the end of the day mtoro ka rus kaire no mwananchi wa no dimenti nonto dhaira concentration yonde ukarike mwananchi ge service egachoka kaire concentration yonde ige politics ko unya kuromba akike mwananchi wa Meru ka no dimenti. It is not the right time tuambiria another ndoa mubunge wetu alatu batiguita kiwetu kamuria what are we getting kimya kereti gereire. That my personal thinking. Niare kinya MCA ujo onenie kuria kugwatanira na itumi bithirite bigikwa bekweberia mujumbe ujo ko wori gendo kirampo mbikuromba itori and we have good grounds cha recall Laim Daud gendo kiambere ngumenya riria kwara maandamano no marire na ethro ya very assertive na uninte na any apologies to make on that one. Auga kwe anto baria bathithetie maandamano augire in DCP kiama kia DCP na anto baba gwimpeach Laim na arua 90% ni kiama kia DCP ko gento krampo bikuromba kiama kia DCP kia bati kwira gikauga tikyo kia letere maandamano tikyo kia ethirie magunas tikyo mbuga kia vandalize supermarket ire ingi lakini nande kweja retaliate na kuga ndage ko likola him agi quest time no to gento kiambere ito bati gutaka grounds tia ko likola him ni iko oni ankuga from my personal perspective otombe ko likola him no to na impeachre Gachagua no to impeachment ya Gachagua tila him o impeachre ni assembly national assembly ne mu impeachre otombe ko janaro uga olympic likola him no to na impeachre Gachagua atanande otomba ndu ko jauga no ko likola him no to ba finance bill ankwara tukuga oma finance bill maybe was not our voice but otomba moliko no to ba finance bill no to finance bill ekorokiru the majority in the assembly kuna no gategera issue sire ikureto icho ikureto on the table ekolikola him no we jawe the issue sitina a lot of weight ika waste time nene mono na goturetra siasa but we jake the real issues sire igeti go atebond na ithingatiro koti na chithite code waters bwe kenda bwe 10 kare mutethia kibuko na kuromba mwankijo gisiasa jithire jukina inama kirigi sigombunge giki na kinya kaunti ya Meru ni kenda ringi kura bakona ume na umithio kumane na kura ire baringire gikithurano kithiru baraba kuromba bonde ite bedre bena patience kidogo no ndo totirombe tinya la tutokarire ite tukaromba ikwithwe na patience kidogo at least mwaka jomwe ire frimbi eringwe kuromba kura tuchoki kuromba kura lakini ari twethura twina tatu twethiro twi in politics for the last 5 years otege nto twakarande ikabinya bakeja bagatwa inya ideas bira bakwenda tuthithi nya da twachinda nabo bakoge batwire tuthithio no tware no twibale na ideas ira benda gu implement ria barengi thuro kou kibaba kuromba ite inkuromba na kwinya guku nene. It's not the right time dai kwamberia politics ikeja next year but one tuka open politics na antu bonda bageta kuromba ite lakini dai kwithwe na a lot of tolerance kidogo ki barabatali kitu kingi ndonere anasiasa still berumana ukono bo borombe ite ba kurumana ba kuganga wa thithia ange kariro angambi manto jajau. It's not the right time nonto twinda tweyo dai twambi kurumana siasa ene kwaganira andoni nije nyatwe na families kia kureta another picture ya tureta rambiche etu buitu ya tongeria twarumana muno itureta mbiche njaga kia tongeria nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Ibwega Jeff Wagituma na ima kagitaga kati kagitaga siasa ni kagitaga kurutira mu Kenya ngugi tukithi na mbere
Na ndeto cietu mutongoria wa mugongo Rais William Ruto muthenya wa mthi na kuriungite kaunti ya Machakos na ikiri ndiungeno Rais William Ruto athire na mbere na kuigwa akiringira mirandi mwanya mwanya ya witi na mbere ya thirikari ya Kenya Kwanza iriogo murandi wa SHA akiuga ni murandi ukuthi na mbere na kugithetheria antu kire utungata boki mwiri ngiruki Rais William Ruto no ugite we akathi na mbere na kuigwa akireta witi na mbere na nkuruki kuromba na kuga akenya na wewe akenya hiba kumumeneria bakiugaga naremetwe kuyuraria amawirane namo aumbire kuigwa agikira kari mwanka wa 2022 we akathi na mbere na kuigwa akirutira akaringogi. Mimi nimelaumiwa sana. I've been accused of overpromising. Sindio? Meambiwa na watu wengi wewe umepromise kabisa Kenya, ulipromise. Mimi nataka niwaeleze, it is not overpromising. We are raising our ambition as a nation. Unajua kwa muda mrefu tumekuwa tunakaa hapa average. Hapo average. We must stop being average. Yes, we must strive to be better and excellent. That is my mission. And I want to tell you, every promise I made, I intend to keep it in my term. Mnanielewa? Ile yote wale wananiambia overpromise. Hata kuna askofu mmoja alinitembelea akaniambia, unajua sasa pengine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe. So ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. I have no such intention. I intend to keep every promise I made because I believe in Kenya and I believe in the ability of this nation to be better than what it is today. Hii nchi imechelewa miaka nyingi kwa kukaa hapo kwa average. We must stop being average. We must do better than that. And we are going to pool ourselves together ndio tuweze kubadilisha nchi yetu. Na mimi nataka niwaambie wale wote ya kwamba yale nilisema kuhusu uchumi wa Kenya, I meant it and it is happening. Our economy is growing and the numbers speak for it. Niliwaambia mambo ya kilimo. I am transforming by the grace of God, working with all the leaders, our agriculture. Whether it is maize, whether it is tea, whether it is coffee, whether it is milk, whether it is sugar, we are seeing increased numbers. I promised that we are going to transform our health. Leo, hapa Machakos, I must say this. Watu ambao walikuwa kwa NHIF Machakos, hawakukuwa wanafika 100,000. Today, watu ambao wako registered Machakos County kwa SHA ni 573,000. 40% of the residents of Machakos County are registered in SHA. Atukirekana na ndetu inu gatuye kaunti ya Meru gicigo mbunge kia Buri hara James Gitai urakomereria giti kia MCA nterenu na thiete na mbere na kuigwa akimeneria anene atongeria bara bakuthina mbere na kuigwa bakibaikagira oguaya amono na njira ya kubawata miwate akiuga ino njira ya gutigira bakuthina mbere na kuigwa batakumereria mata itenwabire ku mwanka wa 2020 ina mugwanja nkirukia tongeria kana Gitai na thiete na mbere na kuigwa akiuga bamwe batongeria mbungeni ya kaunti ya Meru kaba gutumirwa buthu kune ya siasa na utiengugi bakomba kuruta nkirukia akiuga ambewe mbithi bagatigira bakubaruta gitini wakinya mwanka wa 2027. Riboti no tubanganiritwe ni Mwendo Laiboni.
James Kenoti Gitai noro kurwira giti kia MCA wa wandi ya Kisima gicigo mbunge kia Buri na ukiririte bunene baraba gutumwo ni kenda kumuwata na kuwata yuthi bangi no baika mitae akiwa ni njira imwe yobekirwo bwa ni kenda batikarwire itebia gisiasa mwaka ya 2027. Kembere ankuria atongeria betu Bamiru Baburi Bakisima na Bakenya yonde kijumla baraba gutumana onde Gitai de competitor kuromba giteke MCA 2027 niki bakoro bagutumana ngwatwa kenda mbaraswa kenda ntikarombe giti 2027 so ni nkuromba atongeria bo bagutumana na bo bagutuma DCI through backdoor murango jo nyuma kweja kungwa taoni kenda ntika tetere akie mwana Kisima na Kisima twina thina nyingi muno twina thina cia masako gutunyo twina thina cia kambuni kuinyirwa twina thina cia roje twina thina cia stima na thina nyingi nkuruki indi atongeria bareona the best option ikugwata Gitai pamweke ndene kenda thina cia Kisima na thina cia Buri citikone ogutetera barabe Gitini tubutegete muno tigeni kurwana Gitai rweni na antu Bakisima rweni na antu ba Buri rweni na antu Bamiru utongeria bore bwe Kumiru no utongeria bwa Njokia nkurete no utongeria butifai Kuluki Kenoti aru atongeria baraba thurire ithurano bithiru bare mbeu mbethe ibare metwe ingwe Buru akiwa ntobona na bagwathia ni utumika bobo eke siasa. Our former governor Kirito Murungi atura akiwa vijana ndio viongozi wa kesho na ndi ni kinyete kagita karageritwe ntigiri kunoga ni kinyukie murigo leadership youth tuna atongeria baba inge ndene Miru youth but ugategera atongeria bau parabe youth parabe county assembly batina hekima na batina utongeria ndene bu kwithuri bagukiria youth wenzao utegerete ku majority leader ndene Miru majority leader mtu utina hekima ya kuongoza katika bunge yetu ya Meru te mtu okureta atongeria amwe atongeria bebe vijana tukubareta amwe kenda okiria vijana ngugi yao iria nene ikura atongeria bangi baraba gukira youth barato na leaders abendere gutumika buthuku ti ati batiomba gutuika be atongeria babega lakini abendere gutumika ibaraba bethirito be umbere. Kiripotera Meru TV kuma Buri mbetawa mwende wala iboni. Atokiuma gicigo mbunge kia Buri gatuthi gicigo mbunge kia Igembe arahaitithia babikibiki kuma ntere cia Igembe ibaumirite na kuraramika igwitithwa kwa bei ya maguta arabaugite ngarama ya muturire nwanka igwitia ntugu gwa ntugu amwe na kwithirwa Rais William Ruto na bekire wirane kwithirwa athingira gitini ukathi na mbere na kuigwa kana ngarama ya muturire ikathi na mbere na kuigwa ikigwa nthiguru nkiruki ibathite na mbere na kuigwa bakiromba aitithia bikibiki ntere-inu gutigira bakuthingira kire ikundi nikenda gutigira bakugunika na mbeca cia thirikari. Bonda bawa etethia bya bikibiki kuma stage mwanya mwanya ni baumirite na kuonania kuria kwanirwo kwa nontu bamautawitia bakiwende no kauchumi bweta na mbere bokithuka nontu ura mautayititie na inde nya kuona nguini sikomba kwethirikiura ira sioka matabiria na inde mukathe wa nthiguru nombe kwethira akibwa kiriro kia antu bana muno nthuki mbithi baraba kwethira kinya bakiandamana nontu batina ngui na bariandamana iururia muturire yukuma mauta yaitetie na chiringi 10 gai kwaria mamu na mwana renda atwetirite aba ututhiria buru batena kia wabatwe akolelia ki beterori MPs betu na rais wetu batwira akete kinama lakini mwanka thai beterori ke wite itasia daili taitete around manele ari nithikirie our Gen Zs kana antu betu babikibiki babethi barabe betu babethi barabe ki sector bikibiki no ntu batu to kuinyilika
na twi nthiguru twe Kenya kwithira aru ari president aitithacia mauta kana thirikari aitithacia mauta na thiringi 10 ke kworwa mwananchi uro bagi kwithira batwi president rira ringa campaign rais wetu yawe William Samoei Ruto au thirikari yeita ukiria mama mboga na mtu wa bonda bonda kutoka chini aende juu, lakini bila tukuona ntukweru ari katukuona yaka president areo muno akienda gututurigania batwi atulolanya bila atwalolani kutuikenya bila twina bya biotika na biotika bitegoria ndika koya pale. Tuko kama wananchi wa Kenya hatuwezi tukajimundu kimaisha. Ndio maana unaona sasa ongezeko la mambo ya wizi, unaona watu wanaoingia kwa mambo mengine kama maandamano. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na kazi anaweza enda kwa maandamano. Tunaenda kwa maandamano kwa sababu hatuna kazi. Ori wende ne batarete kinya ethe biki babange bombe kwitha baitonya thikiri ikundi bi akiwa kaita karaba kethira bari ikundine bakomba kwitha betethuka kumanike thirikari na njira ingi nyinge organized batwi kinya thirikari timyo tethia muntu umwe wengwa ni mpaka tunjiunge kwa vikundi kenda tumba kwithira twina tukiona utethia kuma area mwanya mwanya kinya ke ministries cia thirikari bikibiki waibwe twina kikao kia muntu anto bikibiki itocio kuatanira kenda hakikisha twakikisha antu betu bikibiki bena ngwataniro bange bayome na batina kiama ini ndaromba neti yo kinene omuntu wende nerio ciungana kiamo kionde kiraciunga kio no ntubura bwe bwama ati akwina mwinge niyo kwina matunda yagirite ndene nthiguru no ntogawe kaci kantu awengwa ndina uma mwisho wa gailila no ntuguria antu awengwa. Keripotera Meru TV kuma Thiruga Itiege Mbeta Mukiri Onkonja Agatume Gembe turinge gataru mwiko mwanka kaunti ya Tharaka Nithi ara MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we mthi bakiaria rira bakuriungite kanisani mwentere nuchi ya Tharaka ibathite na mbere na kuigwa bakiuga bo bakaumira na barie na mugambo mwe bubuyite nyuma ya kwithirwa kuri na murugutira wa gisiasa kaunti enu ya Tharaka Nithi. Ndagara Waiguna niwe banganite riboti. Ikere kanisa ya Deliverance Gitugo kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Gemsi ogatonga Silvester Mutwiri akiandamana na MC bange batano kere kanisa no kumeringa njegi ale wemsi we ya mang'ombe njaro ingara wa marimanti kenere kamunyonora nkondi gitonga kithoka amwena wa jakariga kenjwa ZDM agotika karato twakora hochokera bantu bake batagwa nona enda ugira no mwanga chokere kena bantu bako magoka na kambwire ni ntu kiambere antu bagatunga bobo authiri bathurie nchamba bathurie muntu mwega reference na muntu wiye kutawira na muntu iye antu bagatunga ibibendaga gambe tonana le gutigira bondi bakugwatania nekenda bomba kwethora bakigwatithania kaunti ya Tharaka Nithi ikira bakuga ni chokete nyuma nene no ntu botongoria buthuku tio twaugire tutiendie mugongo wetu wa Tharaka na kainya kara twinako community yetu ya Tharaka community nini muno lakini turoaga na kainya gariko kabu twinako urokwa tujali na ati urokwenda kuruga teamwork ojunu wetu wo support na ito ana mamu Tharaka bantu ndero manambigwe 2027 ito ibende no tubukire ati na titigo kithibwa ikadi Tharaka Nithi no itukwenda ikarabwe kabure batithio karika Rumenia tukauga twerekere otwinde nonto my friend tukambire kugania na meriga tugatigwa na merigera tugatigwa na ntura tugatigwa na ndugo no tibu tukaruda wakaure kama bakigwata mbari msiwe ya mang'ombe njero ngara gutwika seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri siasa cha mwaka wa 2027 njero ona wathi seneta no ntito kunengera na njero wankwire utie kwirwa ati utie na mbeje cha uchia cha bwichinda na muthomi na babangi njero murungu na kurekerete njara isigine cha twete gwikira kuma gito wandia gatonga nkiripotera Meru TV ritoka mbeta Ndagara Waiguna Ini bwega Ndagara Waiguna no tubwa hariboti hinu na njira inkatha higikeno atongeria rira bawatanira nikenda gutigira bagukutha mirandi ya witi na mbere na kuretera akari
Na tukithi na mbere na ndeto cio twarira ndeto ithiite na mbere na kuigwa ikenea mono ya kwiromba mbeu imbithi bakare nthiguru na thirikari nene bathi na mbere na kuigwa bakiaraniria nikenda kuthiria murugutira wa gisiasa na uthiite na mbere na kuigwa ukioneka na kuthi na mbere aga nthiguruni yetu ya Kenya. Atongeria mwanya ariogo Senator Boni Khalwale ibaumirite na kuregana na ikarikari ringi rugiba kiromba Rais William Ruto gutigira na kuthingatira gatiba. We are very sad at home. Inakuambia hiyo vitu yenye unasikia Raila anakuambia kwamba mfanye mazungumzo. Your Excellency, I beg you, in 2005 wewe rais, wewe Raila na mimi na Liula Kamasi tulikuwa Bomas, tukafanya mazungumzo ya Kenya, ikaleta katiba. Hiyo katiba tekeleza. Ndani ya hiyo katiba inasema uheshimu maisha. Hii mazungumzo ya Raila anakuambia ufanye, hiyo ni mazungumzo yake yenye kujitafutia bila amezoea kula. We are not interested in talks. Respect the constitution of Kenya. Mheshimiwa Raila unatuambia intergeneration talks. Juzi mmetoka kwa mazungumzo yenye mliita NADCO. Hatujaona manufaa ya hiyo mazungumzo. Wakati wa President Uhuru mlifanya mazungumzo na yeye. Wewe Raila, wewe ndio unajua faida ya hiyo kitu ya BBI handshake. Wewe Raila mlizungumza na Kibaki ukapata manufaa ya kupewa serikali nusu mkate. Ukuuliza watu wenye walikupigia kura Lukosa Primary School, Kuirenyi Primary School, Ibui Primary School, Iroro Primary School, ukiwauliza ni nini faida walipata, hakuna. We are tired with your lies. We don't want lies of talks and talks. Give our children jobs. Riboti enu igatukinyithia muthia wa mara tukubanganiritie muthenya we mthi nkatho chimwanya anonto bwa muraithiria kamwa kana mo director wakwa kathina mbere na kuigwa kimbonia kwina riboti ingi yomba kuigwa igikinya wotuthiete na mbere na kuthirikiria ndeto cio tugatwatanire na MC Mwitonga araimthi aumbite kuigwa agicemania na ikundi na achethi mwanya baraba gucemanitie kienini gia kinoru kira kiri mutindo kangangi bakionaniria bieo biao kana talanta ciao ocheye michetho ya mibira. Achethi baikundi mianya ne bombete kwithirwa ntukwena arua bari na bwa kugwirirwa ndene ya Kinoru Stadium aria bombete kwithirwa bagichetha michetho na bomba kwithirwa bamwe bagichinda na bana na mbesha jaujo ukumba kwithirwa ukiona baria baijikene ja Black Panther bakumba kwithirwa bakiana na mbesha ciongwa. I think SportPesa, we proudly say no one supports sports and talent better than we do, in this country better than we do. I think this is the second year running for Tujiamini. We've seen a lot of success stories. In fact, we've had, right from the community teams, we've had teams that are players that have gotten call-ups with clubs such as Tusker. Of course, one of our key other partnerships is with Gor Mahia, Shabana and even Morangasin. I think we've seen teams that have gotten call-ups into some of these teams. Some of them have managed to have training sessions with them. And we can proudly say that this tournament, beyond awarding the one team or the winning team the 3-year sponsorship, we've seen some of the players getting elevated to even join some of the National Super League teams and even some of the Premier League teams. And over and beyond that, also we have coaching sessions that we plan and organize with some of our leading teams.
In the past, we had something called the SportPesa Super Cup, something that we are considering bringing together, of course, with the teams that are across the country and across other regions that we are present in. Yeah. Bado apart from kudevelop michezo ama sport development, bado tunaangalia kama creation of job opportunities, kwa sababu kama siku ya leo utaona kulikuwa watu wa kuondesha labda viti hiring. Ukiangalia apart from that, wale wametengeneza chakula, bado ni kazi imepatikana kwa vijana. Referee is also an opportunity and employment. Na unajua tunaendelea ku reduce unemployment level kwa vijana. So hii hatuiangalii mambo tuna nurturing of talent, development of talent, but it is beyond there. Mimi ndio Secretary General wa Black Panther. Imekuwa ni furaha kwetu kwa sababu tulishinda mwaka jana, mwaka huu katika zile michezo zimekuja. Sasa leo ilikuwa ni siku ya kujikomoa. Sisi kama Black Panther tumekuwa na changamoto kadha wa kadha, lakini leo vijana wetu wameweza kushinda, na kwa hiyo hela hiyo itaweza kuwasaidia kujimudu na pia kuendeleza michezo yao. Na pia ukiangalia pia wanadada wetu ambao ni Black Panther Queens pia wamejionyesha ya kuwa wao ndio the best. Last season walishinda wakiwa the best kwa County League, na kwa all the leagues wamekuwa na top. So leo imekuwa ni kama baraka na kuonyesha ya kuwa wao ndio the pride of Meru. Talent people in football and in other skills. Na only the omwe mushore wa thirikari William Samoei Ruto na Kithure Kindiki na partnership na Meru County Government. Elias Muraga akwarede da sisi iko mwera thirikari nene ena mipango ekurugura football academy in Meru. In the last 1 month na minister naiba committed kurugura sports academy e football in Meru County. Na tutina mbesha mebuko batu teka weza kawe mtu wa media. Urewe na mbesha cha Kenya kake Kenya President William na magato ga erecto ya Meru kone tekungana. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigwa na nkiona mbita MC Mwitonga ngikiripotera ndene ya Meru. Eni Mutharaka ugire kira miti iri na ntigo yayo na uti mtu atakenagira gushinda. Riboti ya MC Mwitonga igatukindia muthia wa maratu kubanganiritie ugoro bwe mthi nkatho chimwanya no tuhubwa kuwatanira na ni kiri metha ya ndeto ni mukoreteri hililia no mwangangi monaniria wetu wa mathithio ni Paul Gojiri na director wetu oratigira ndeto cietu igukinyanira ni Ramsi Muthirithi ithirwa na ugoro Bobo Dongi.